hubor kaman keren AA sepang kane ka election by election MP namar haki ni kisni arsni arsni nga masuk bat penmi YouTube namar ba tur siya ka Mausenroad constituency hadu South League meeting bat tur poiru ka constituency nung stoy art League meeting bat khaddu nga poy kawai ke meeting hamau that raisam hakasni sajan kabade kasni independence kabang poy hante hamau that raisam te na pedang kini ki meeting baro ngalayo bandrung kani kata yo new League meeting but ngane tuye pi bakine ki meeting baro neutral kidei ki meeting jong kinong Krisyan jong pra kidei ki meeting jong kinong Krisyan UDP ki meeting jong kinong Krisyan jong KSS PDP but arngut bat laingut kilawan kawai ke meeting tibadai kinong Krisyan jong ka NPP namar ba kat ba ngasutho ba nakaliang ka Mausenroad block ha ka Mausenroad constituency kalong ka ka ba kampala ki breu pa ro si ketika thain nang nong kendong kiawan nalai thuya phi te phi nadu ko phriang kali nadu ka baisha ka bai bam bangiatur ka mot ngalut di pun hajar tanba na ngalong kumta na du mensuaya kanu ngam jupan na no namar bale ba ngakwa balakum no ngam tip ya kata ka parti ka badon usok ubah Mausenroad tiba bon kini ke parti SSPDP bat Kipra ke bawah meeting NPP kiwan tengah ingut hanne hanung stoy kibon ki parti pra ke bawah bon hanung stoy ki parti pra te ke bawah hamau tharaisan ro kidei nakabom na sing ki parti kot NPP kiwan tangarngut te kakar parti yang aba pimbet ban tan prim AA namar ba yo sa syak pikmat haki lokal MLA yo kasalung bit haka pertai te kiong batus ngubhat sange Hendra ka ba pikwa ban sukran te sukran nai ban sundur te nilai yap mong to yang ini sange ngar na sange no Hendra hakini ki meeting snutho ba tiba bon kumba kendai pau persen ni tide tibawan Krisyan yu barok kum UMP Omdai bagi dia kitrai parti jong ke NPP. Kendai kau persen. Kilong kumta. Barolai constituency. Ten mata nasional tho ba kaneka constituency Mausenroad 6% joj kalalit ke NPP. Melalui mana-mana dan pra to lakut karambalairo ngayo hubungan nang sudah dia pun kata matitai ki hanjong pra ki hanjong sing lakut pra amdan jakasyo kanong ston hadu ba ngarung artli ki meeting siya kadang than kau kabadai than sangriang ngarung artli ki meeting ki ba kabang nya penlong ke di sya ke dukan banyak tokit banyak keren banyak power
kini di thanh long khao kini thanh long luai kini di thanh sang riang timbang ya keren kabamot kalau 50-50 uperalu unong nyatatin bangunit kakot lu nyatatin makan lit tapi don lagi juga kon ngai mat teng sibrai aruna je lakut neu master pra hangin long stonro balai kali long kumne bau pra unang hiar man lagi jakan ngan ya tu ya pi ka dawa ka bakitip menta kini pai ba kini kinong krisan seng pra lane seng sing itip hai kan nego kata kalong ba ki MDC nung stone udah upra original MDC jong ka motion road udah sing original MDC jong ka rembrai udah independent de warung si KNPP tengan itu ya pi kini MDC kim tre ban itu pai ba hano Andre don na pedang jong ki hangapat ki wan itu ya ke bajia bat pon kreatif di kena jia bat nga ong ki pai ba ki sedang man kenran dinno ya kena keseng pra balai pitip ba keseng pra kena keseng ka bersyukur pitip bardan wong jit yaka parti pra ba wekan radong khong ya ki jingdok arkan radong khong ya ka bangsa hai kan wen ya ka jingle siliang khmat kan wen ya ka jingle siliang khmat ya ban sokar pipi nremta ulale siliang khmat ba den ke distrik konsir mani ja buat siliang khmat piti ulai umno snap tho pi ha ki kor sadal le pidam ngan ya thu ya pi Yemang haki MDC ki bomdei ki ruling ki ne ki opposition ya kan ka pisah ba pelat ke sarkar Jawa kamut ki ai ya gini tan chis klur riu phosawak kendai phosau haja ya gini ki MDC opposition kan baik gini MDC kum kijang buat poel kum kijang MDC pra na nong stone bat kiwe MDC pra IM pro khoi ka kasih hill MDC yo ar klur lai pho nyewak bat kidang MDC ki ba ong ye kita gidar ba yang ini yang ben pencar ngai no me kan ka baik ya kan ka pisah kabade arklur lai pun nyolak ngin I no kum ka keng ban yo kun emle haka ahyar aku pra pisneu kane ka jingong jong umbar den kamut kudeu to kudeu kan pipi re dawade we nang kong dawade berkeng upar keng dawade ya lade kacane pi balai umnya samar keju bat opposition baroli ada libri ubam le siang khmat di ban le kumta hene le siang khmat oh ya ki MDC ke badai ke opposition hiklur nrupo sawak kendai posau hajar kat ba yo neu IM ban neu ruling nong stoin ai arklur lai pu nyowak kabumut arspa lai pu nyowak kan bangin ya le sop ya kumpilitar kencano yang pisah ban yo ya le emeleno hawar hajar aku pra hanta ka ong ti ong klim politik rela kres kalun pisah menyo ya le election hasapek kene ka arklur lai punyolak hati ki motharisan hati ki nong stoin hati te IM jong ka government ha jong ka district council pitharai tin pelun kat no poi ba pisipe ani ni yo boleh di yaro rek pesa tu ni nyatro tu ya yap timbal den ukhan soran mo bakalong kumne ikan ni mentas ke MDC jong ka NPP ke MDC jong ka bom ke MDC jong MDC sing kinong
jet yang bangin weng ke jinglek siang khmat bardan habis sekonsel bardan jet yang ke WPP ngin weng ke jinglek siang khmat hasembli sa KMDC bom KMDC NPP sekini MDC sing kinong jet yang bangin weng ke jinglek siang khmat bardan habis sekonsel kane ke jing tho kane ka mau ka bangana thikena kamu siapa pihak konstitusi pihak yang markan no, ya not no, ngatarai kum gandak ni ti arpau lai pau hajar ne, si pau kasan lak ni kina ga ai hi tho mut tho mat dia tho brai, sana satai le kamu ka kelur ne, kan lek bet sya kepala jengki IM jengki MDC ruling, sya kepala piau bet, namar balik namar ba, ubriu te piu ubriu te ubriu. Wat ng Judas ba de ram di su bang di sulai thau sebai rupa on som de MDC lele bun kaya bom jubana nga taga le inga sem pi thai ting bam di ne cek pi ine le ka bam bun pi de mar kata nga ong ye pi pai ba hala ki jong to sumar kane ke jingle kala sniu syaba palat bat kide kine kinong yalam menta jong kine ki party bom jong kine ki party sing jong kine ki party pra haba ki tip ya kane yang ane dangla hi ka NPP pi kane kam kane le te kaban yap siu tho bat pio sneu ru hatine ki YouTube channel kamang yo sneu kila don ki jing kenok bao ke sorkar ke perthai ke saduk kene ki pai bak ki jenjar kene ke sahier kene ke jij bengriu hak kamai ke ji hak bisnes ke hirlut denamar ke dau juga ke sorkar ke dau juga ke sorkar are kan di ke kata ke bab pichuong ka dau jong sorkar film la banjar kerteng mensua ke por jonga banang narit di sana nyok poan ngayat kijat deki lai genta so genta menta pada hadu phawing ngayat deki merti deka siangrong piong deka hier mensua di pai ba perjudon kali weru hangne hanung ston om don kali menta deki pho jar ki merti ki don ne hanung ston ki se ada ki ndeki berfa yo himot kunta pe menta wan kai ne hanung ston pnioi kali pe ke so solong kali mensuan kana dan taksi artili tili nenu stan so solong nenu katsan arpo tili subon ka kali ro nang ne na marasa haslong mensua ka bai kali jomba menja da kata trok ha da kata bajar bos kat maka de ka bajar bos bet pot mensua chim arpia na marasa haslong kamu ke surok ka taru ka kenta kiat kedu nrigunta na marasa haslong arpia ka bai kali taru menta pada tangan no nanong stone selong argenta hasnap kata pion kala hier sama palat katakan kajing sinsar kata kesorkar himunong ke nek himunong kum kita teman menen kita teman menen hante ukem mursiang ya kawe ke bang bom do mursiang hante kin ke ba kita teman pion kane alek sorkar kuadrat nomor kum go kala kata sorkar hamu wan pang mursiang hane biar ne hanaba kawan pelat mursiang ke sokar panrat tek sabam di bang ji nong kana tuli le sabam kawe ta ngawa ta pilai arep keba arep hadam kan pe ke per ro kade ko ngle ang kana sokar sa job pergi ngaka job kuno kamalarudam Damalarudam lo kena sokar malah ko baru kena sokar na kian ke masiru kena sokar haba kumta tu pinang iban pensong nongrim kumirata haba tayangan se oleh kita haba sini ko ba ka dari jinglek sorka haba sini lu hadam kalek sorka haba pang mursiang di bang kalek sorka nek murang kalek beng kumno tong kalek beng kumno kalau bang tu hangno ka arsap hangno ke bardan tu arsap namar balai ba hanne kalau penyisai ba kapisa kamu arklor lah punyolak yati beruling jumbar dan ciklor nriu po
Ciklur dulu pusolak na pusohajar ya ke oposisyon. Hanya di lama kelas awanan. Henry bapiong kita kesorkar jong kesorkar yung kesorkar NPP kabasniu hakedeu si kasniu yu. Itulan si kasniu yu. Na malada piong ba kalah hier. Pai bawa hier ka kamay ka kaji. Kaya tu hier ka nungkop. Damatay si kata kaji hier. Newaran mud ban ay kato bang adap keren sisin mo. Unai arposan kelur, arposan lak, kawai kayu nging kebeduk, ban penklarus pak no, neu ulah nama kata, ada wa ke ong yes, ada ma tiong snap no, namar kakam ka kapoi jingan, tetan kini ki kentin ki bak lihat namar ba, ngajaran pelat ngadang suwan ni kini meeting, hanya tu pi kini meeting nyiu teli, kiba ngalawan, kamu kini meeting, kiba ngakeng total ki pai ba hakini ki nyiu teli ki meeting don ki meeting bawan sau pungut don ki meeting bawan cispa tam don ki bawan arspa ar pungut ngala panyau bat ngala pelut kepisah hang ni te mentangan kamai swa mentai steo leman ngade doktor ba ai dawai ki bapang ki bisitong te natang si ulum ba dawai ngan her biang se kaneka nung stoin ngan kruwet ngay ka nung stoin baka nung stoin kade ban kala ka bamut namar kade ban kala ka bamut lada kam kala ka bamut kane ka jinduk kamut hanung stoin kinyok yok tong nung mi khmat re unong mi khmat ubak ma banwan ra em ani pinda nganga suyanda buram sa khendiat mangada ngada tan klim ni kane surok ki badan nung stoin kidam ki jaka ba mental kam slok wai kali du kemachu tidak dukung kita Henry ngan sapeni hadin namar balai kasyong haji emale te ngada pek hakane ka national highway ngada pek kini surok ke badan potong area kinang sedang ban repair ni hatau area dari kidan bisa nong kendong ke hadan kam do kuai kidan dukung kita te ka poin ka mat ke bakong santam yang ke NPP ngayo sneo kalong ba kan betangkan deki hajar krore nak mentak surok kabu ya katong kabu hak matam nak ban pen hai surok senti namar piu jingthong jung nongok jingrap jungi ubadan seki klau ada surok kam don kamu usong tat mahal tu uto jingthong imla te ban pen poe de nong stoin tan surok bo poe nong stoin we funding pitip kan no menda funding ar khosan tangka sikilo upanding mensua memparaj surok kene kanonglang lanja upanding pitip kan san tengka mental laj kali kemud usong ar khosan tengka tamu panding ro ngele ruspa dan don sigi ka beruspa banting nek thai lanja nonglang hadu benda poe ha kene ka surok tong hor ban poe lang pik ibreu kemalajan ka thuying tidon pick up ka we bolero ka we trok ka we chen de spa tanam jing kilong kumta ki breu ban kemi nang no na usunsar number 1 di Using mentah kan no cikeji pitip. Using mentah wajan poel si arspa si biji. Tiada mar kata kan daw ong yupi ba pin sayo smell ye ba kampa susu mentah nadu la syai la sisni tartar ngan sapen ino na kidur kidang kenang makan kan syai no percaya nomor mentah kan meeting dengan suwan dah nhiều teli kham ai ki yang aman sondor namar ya daburong yo MLA yo sutenat du skim MBC sutenat du skim ya ya dah ni mata ngaya thu ki itu ki balawan meeting ban ngak semua kemen namar ngadur ngam chon bat kedeu ke teng ke jakar ngam kedeu re kita ki batip tik ke bo an kata ke de ni hani kata ke de ni hani le chit jak nangong ya ki to ya thulam ni ki parok borok khoi ba hagare ke sorkar ngan sabatai company adin nang ni ba ngin ya teli ban kit ban ba ban tresitom ban penjok ni kan ke NPP ke parti kot namar ba ke sorkar ke de kot ke ban le sedel hiru be ban long ma kot ta ka de kan norin ka banga pun IPP kuble si bon